Još od antičke Grčke savršeno telo bilo je simbol snage, zdravlja i božanske lepote. Umetnici su kroz vekove tražili inspiraciju u telima koje govore o disciplini i harmoniji. Danas se ta inspiracija ne traži samo u galerijama, ona živi u nama. Ta tela su nas inspirisala da kreiramo naš meni. Ne samo da nahrani, već da izgradi. Svaki sastojak pažljivo je biran za one koji biraju sebe, za one koji veruju da je telo snaga, a hrana alat. Jer kad jednom postaneš svoj prioritet, postaješ tuđa inspiracija. Pomoći ćemo ti u tome. Salad bar. Hrana za telo koje inspiriše.